ka channel lo sir tu hai po po in rang in sipai Aadhaar card le pen card link da ding ei hong suk lang ding ana Aadhaar card le pen card hi ni kum sang ni som ni lockdown sunga intran alo ni ta amiro gal chu lockdown le hun zul pain tum ni lai extending ta tu he atum thum na dingan ta hi last date chu tarik ni som thum June sang ni som ni pakhat ki last date ding ani ta chu ma chun Aadhaar card le pen card lo link sang dingin ai hun fe tir cheu ni aling dan ding chu hi ka channel a in thokai hong suk lang ang hin wal sam taka in huna kham lo link thei ani ti chu ai hong suk lang ana chun pen card le Aadhaar card hi ilo link no ani chun ma ting pe ya har san nai la tu gal theya Phil dan lem chun Aadhaar card le pen card link no tu hai chu cheng sing khat chen fine thei ding ti khoma Phil hilin alo umani chulain hi channel hi ena hi takan thokin Aadhaar card le pen card wal sam taka link dan hi lo suya lo ena lo link seng dingin Aadhaar card le pen card link dan ding chu hi ang hin ni ngati Google salute phot ita Aadhaar card pen card link tin type ita chu zo enter met ita link other income tax alun nok ita pen card hi wahin a number ze kita chu zo other number tin ze ka hi wahin Aadhaar card number kha zik nok ita name as per other tia hin account holder hai ming zik nok ita chu zo I have only years of birth in Aadhaar card tin zik noka Aadhaar card akan years so ilo zik ani chun hi hitik ita chu zo I agree to valid my other details with Uday anzika hi click nok ita chu zo captcha khu indik takin anzik dan ang takin type ita LPTUDS type jo phale even link other TNZ ka link other imet zo charale pen card le Aadhaar card kha an link tina ani Aadhaar card le pen card kha link chi no hit na ding chun Aadhaar card link other status income tax return link other status income tax return alu ita even pen anzik na khin pen card number kha type nok ita other number in box akhin Aadhaar card number kha type nok ita chu zo view link other status anzik hi click ita chun Aadhaar card le pen card kha link no lo the thei iti kalome